Bono, temenin saya yuk nyelamatin si Prikitio tukang bakso. Kasihan banyak hantu Bono. Ayo Bono, kita berangkat yuk Bono. Siapa tahu kita bisa bebasin dia Bono dari para hantu Bono. Ayo, oke, let's go. Sama ondel-ondel juga Bono. Ondel-ondel gitu juga diculik Bono. Aduh, ada tuyul Bon. Tuyul. Aduh, tuyul. Aduh Bon, ada kuntilanak bule Bon. Kuntilanak bule. Aduh, kuntilanak Bon. Kuntilanak Bon. Au. Awas Bon, awas Bon. Kuntilanak Bon. Kuntilanak. Apa tuh Bon? Ada apa tuh Bon? Aduh. Tuyul. Aduh, jantungannya Bon, kaget Bon. Tuyul. Terserang Bon, tuyulnya Bon. Bakar aja Bon, terbakar Bon. Banget hantunya Bon. Wah, pocong Bon. Waduh, pocong Bon. Hati Bon, pocong Bon. Aduh, ini jalan sama amat ya. Apa aja ada nih Bon. Wah, tuyul lagi aja Bon. Waduh, tuyul lagi aja Bon. Awas Bon. Duit kita diambil Bon, awas Bon. Aduh, tuyul berani banget ya. Wah, masih ada aja. Sepi banget Bon ya. Sepi Bon, waduh, tampil juga Bon. Wah, bahaya Bon. Aduh, tampil Bon, segar Bon. Awas Bon, tersembur aja Bon, macem-macem Bon. Macem-macem baik deh Bon. Ayo Bon, tuh berangkat lagi Bon. Speak banget Bon. Wah, pocong lagi Bon. Waduh, pocong lagi Bon. Waduh, di subuh-subuh masih ada pocong aja Bon ya. Udah azan subuh nih Bon kayaknya Bon. Bukain tali pocong saya. Bukain tali pocong saya. Bukain tali pocong saya. Bukain tali pocong saya. Kuyang Bon, di belakang Bon, kuyang Bon, awas Bon. Kuyang Bon. Waduh Bon, kuyang bahaya banget Bon. Kuyang, awas Bon, kuyang Bon. Awas Bon, kuyang Bon. Terbakar aja Bon, kuyangnya Bon. Gak mempan.